እስኪደርሱ በትዕግስት እንድታገሱ እንጠይቃለን። ከላይ የሚገኘው የስልክ ማስቀመጫ ውስጥ ገብቶ እንዳይወድቅባችሁ በጥንቃቄ ያስታወስን። ከአውሮፕላኑ ከመውረዱ በፊት ምንም ዕቃ ለማንሳት እንድታረጋግጡ ማለት እንወዳለን። ከአውሮፕላኑ ለመውረድ በእርዳታ መሸጋገሪያዎቻችን ሌሎች መንገደኞች ወርደው እስከሚወርዱ ድረስ እንደተቀመጣችሁ እንድትቆዩ እየጠየቅን የበረራችሁን መጥተው እንደሚረዱ እናስታውቃለን። ጉዟችሁን የሚቀጥሉ መንገዶቻችን ተጨማሪ መረጃ ወይም እርዳታ ካስፈልጋችሁ በጣም የሚገኘው የኢትዮጵያ መንገድ ሰራተኞችን ታናግሩ እንጠይቃለን። አዲስ አበባ የምትገቡ የክላውድ ናይን መንገዶቻችን የሾው ማይልስ እና የስታር አሊያንስ ጎልድ አባሎቻችን ሻንጣዎቻችሁን በተርሚናል 2 ውስጥ ለእናንተ የሚያስከትላችሁ የሻንጣ መረከቢያ ቁጥር 6 የምታገኙ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን። የክፍል መንገዶቻችን ደግሞ ሻንጣዎቻችሁን ለእናንተ የሚያስከትላችሁ የሻንጣ መረከቢያ ቦታ ላይ የምታገኙ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን። ጉዟችሁን ወደ ሀገር ውስጥ በረራ የሚያስቀጥሉ መንገዶቻችን በሙሉ ሻንጣዎቻችሁን ከወሰዳችሁ በኋላና ጉምሩክ ካስፈተሻችሁ በኋላ መልሳችሁ ለሀገር ውስጥ በረራ በተዘጋጀላችሁ የሻንጣ መላኪያ በኩል እንድትልኩ እንጠይቃለን። ይህ የብር መስመር ቁጥር የኢትዮጵያ 623 የመጨረሻ መነሻ ሲሆን መንገዶቻችን የክላውድ ናይን፣ የሼር ማይልስ፣ ፕላቲነም እንዲሁም የስታር አሊያንስ ጎልድ አባሎቻችን በሙሉ የስታር አሊያንስ አባል ሆነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በአውሮፕላን ዋና አብራሪ በካፕቴን ሚካኤልና በቀሻ ባጆች ስም በሀገሪቱ ዘተረሽ በመተማመን በአዲስ አበባ ወይም በምትሄዱበት ሁሉ መልካም ቆይታ እነኛ ተሰናብታችኋለን። እናመሰግናለን። መልካም ጠዋት። አሜን ለሁላችንም። Ladies and gentlemen, welcome to the land of origins. We have just left at Addis Ababa, Ethiopia. For International Airport, the local time is 8 a.m. For your safety and comfort, we ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns the clock sign off. We remind you to wait until you enter the terminal to use any electric devices for designated areas. Please be cautious when opening the bins, as some baggage may have shifted during flight, and check for any personal belongings you may have brought aboard with you. If you require any assistance, please remain your seat until all other passengers are deployed. One of our crew members will then be pleased to assist you. Passengers continuing your journey on the flight may contact our ground staff for any additional assistance. Our Cloud 9 passengers, Show Miles Platinum and Star Alliance Gold members to Addis Ababa are kindly advised to collect your baggage from castle number 6 located at Terminal 2. And our economy class passengers are also advised to collect your luggage from dedicated castle number. All passengers connecting your journey to Ethiopian domestic stations are requested to go to custom for custom check and drop off your luggage at the domestic checking counter. As the termination of flight ET623 on behalf of Ethiopian Airlines, a member of Star Alliance, Captain Mikhail and the entire crew, I would like to thank our passengers, Cloud 9, Shiva Miles, Platinum and Star Alliance Gold members, hoping that you've had an enjoyable flight with us today, and we look forward to seeing you on board different flights again. We wish you a pleasant stay in Addis Ababa, your respective destinations. Thank you and have a good morning.